берсин дейсиз. Ушундай көп эс алып чыга берели. Esi ketip kaldıydı mı? Turday Oy sizge çok rahmat. Rahmat. Bek bu gözke. Bunday geletken maçta geletken o yoktu giysileri götürüp dışarıda çıkıp başlayan hem sırada bilgensin beliniz hiç. Dışarıda götürüp kineke olarak nemeni samalı götürüp ona takılsın. Bir peri jakşı çıkenden sırada ismini öyle koymuna. Sizge çok rahmat. Şuna bir file otasın. Jaylatan demesinde oturabız. Jaylatan bilmeyen kişi yok, bar bilet. Oşan menen çoğu oturabız. Oşan arbagı bizge razı olup, barımızda üstünde oturup, bar çıkarmaşlık işte iyilik boluversin barımızga ya. Den soğuk bololu, jakşılık üstüne yol sürüyor elim, bunday zirattara dağı bara vereli. Gerde barıtık çıkarmaşlı adam, jön adam емес, çımını varamda adamlar kim. Barımızga çıkarmaşlı yıl kalan, çımcıya soğuk kalan, Canak kim aytып atқанда бұт күлгендегі құт кіріп дегенде келе берсін ya келдеп үстісіне келе берсін. Мен Қазақстан кетіп жатқанда кітебін алып тастап кетемін мен. Өзімнен жөрлегенмін мына кітепті. Мен 12 кітептің авторымын, 13 кітептің авторымын. Осы болса жақсы кітебін, ең жақсы кітебін тастап кетемін жақында. Қазақстан өтіп жатқанда. Осы сізге берек барыңарға шығып жол ұзын қайдан. Екеуі бақыттылықты қалайын. Бар орбайлы тез тоқты ололы ya. Şunday жақсылықтар жол жүріп жүрелі. Мен Құран оқып қалып. Rahmat.